believe it or not, touched. Borci drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine nastavljaju sa novim uspjesima. Pripadnici artiljerijsko-raketnih jedinica protivvazdušne odbrane efikasnom vatrom su uništili još jedan agresorski avion. Zločinački let četničkog aviona tipa Orao završen je strahovitom eksplozijom pri padu na prostor između Pelagićeva i Ulica na Posavskom bojištu. Na ozredskom dijelu fronta u širem reonu Milina sela jedinice drugog korpusa su u energičnom kontraudaru likvidirale 10-ak četničkih zlikovaca, a veći broj izbacili iz stroja. U ovim borbama u reonu Kablovca agresor je uništen ZIS sa kompletnom posadom. Nakon žestoke artiljerijske pripreme neprijatelj je izveo pješadijski napad na pravcima Begova kuća, Haskići i Kota 168 Komarevac na Gračaničkom dijelu bojišta. Napad je uspješno odbijen, a agresoru su naneseni novi gubici u živoj sili. Zbog najnovijih neuspjeha na bojištima u zoni odgovornosti drugog korpusa, agresor je nastavio neselektivno granatiranje civilnih ciljeva u Tuzli, Gračanici, Kalesiji, Kladnju i drugim naseljenim mjestima, kojom prilikom je poginulo i povrijeđeno više civilnih lica. Na Gračanicu je agresor ispalio modifikovanu aviobombu, pričinivši manju materijalnu štetu. Posavskim koridorom je registrovan intenzivan saobraćaj motornih vozila. U zoni odgovornosti drugog korpusa u proteklih 15 dana zabilježeno je i preko 300 preleta agresorskih helikoptera.